Ingindu malugod karing kayang anak ngeni kinupas na me pudpud metwa niya. Anyang mga latila rening anak na iyaing menyese liningap karela. Panwanay milabas anyang bait nala may bugiya pang mate king pamanganak na. Oneng makanyan man binye na sabla maswelo ring anak lugod atak manda. Linabas panahon me makyasa wala ring hanggang anak na ing binukod nala. Tutong malulungkot magdili-diliya manabang kingawos agyang bebengina. Kareng limang anak metong man karela milabas yaing aldo ereaga ka. Burinong damdaman ulining matwane mawayang kayabe sagli nyaing biena. Potang masakit hiya manintintiya pa ebisang pa doktor banta malawe nga. Isipan ang gastos karetang panulo marine yang manyad karening anak na. Misan minawos siya ininang pangane mamunya kinginda muntane Arabia. Kay batuki na laring kayang pamilya malambat-lambat pinbayuing mulila. Pela ba siyang aldo minawos no naman aliwang anak na megpamun mo naman. Ing kalulunginda mga patangis ya ala nang mamasyal king lumang baleda. Alayang kayabe alang manantabe niya pining milyari penilas deng bale. May nane katawan payat net sakitan makalunos-lunos kayang panamdaman. Rening kayang anak likwande puro gupe burendeng inda karela malugod. Nyapin ining matwa paneing kikiya-kiya tutuluing luana karing kayang mata. Tintanging panawang ing talwing aldo na ing kalulong matwa me patat inawa. Tintang laring anak tangis-tangis lapa alana 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 kong matwa.